Hvala kodini Allahi azza wa jalla ko butana no Qur'ani dela opis hempes opisini kaitano ov raqib. Raqib kaitano ovo dova kova sadikela hem kastar ništa garavdo na štite ovel. Hem butane ajetija kola je silen završetko ili butane ajetija kola završinena lafjenca وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. A Allahi tano doa koja sadikela. Heme Allah estar ništa garavdo na štite ovel. Oftano doa koja ca te pena nadziru pralsaj sile. Hem haberi si kerdota u svakojeg buti. Isto je gava Allah azza wa jalla podsjetine im dela bude manušema kerindoj elem ja'alem bi enna Allahe yara. A zarem on nađanena kao Allah azza wa jalla sadikela. Znači upozorino Allah azza wa jalla manušen mangel te dellen godi kajtano Allah je doa koja stalno sadikela. Hem je buti lestar naštite ovel te pena na kavdi, a ovte novelle haberi taro doa. Također Allah azza wa jalla upozorini vakeridoj ja'lemu khainetel a'yun وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ. A kjero Allah azza wa jalla, a ov šukare džanela, a ov bud šukar džanel, baš jo pogledija kola garavutne dikena ko dova so i tano zabranime, a ovda džanel odova so okolin piravela. Pa je kajeti ko upozorini, hem jasno dela do znanje manuše. Pa čak ke do manuši sile da je garavutno pogled dikela ko nešto su si zabranime, Allah azza wa jalla buču karo dova džanel. A uzao dova Allah azza wa jalla džanel da majlače su si ali insane soro kolin hem so kolin insane soro piravi pe. Pejgamber alihi selam sikavi podsjetini odgojini pire malene ashaben. A ujedno pirela fjencar hem saj muminenđi ko je umul qiyama ne bilo pejgambera selam te vazdel ko manuš svest o insani to je svestno kaj tano Allahi azza wa jalla kaj sadikela. Hem na ne momenti te na kelom ništo te nadikela. Hem penđaru toj tano hadisi tano Džibrili kada Allah neli ko Resul alihi selam te pučele pejgambere a odolea te sikavi ashaben, neli, sojo dova islami, sojo dova imani, pa pao su pejgamberi alihi salam odgovorim njem delle dževabi, pučela trito pučiba od Džibrile pejgamberi alihi salam, a sojo dova ihsan, sojo dova dobročinstvo, sojo dova šukaripa, pa irino pejgamberi alihi salam delale dževabi, hemakeri, en ta'buda Allahe ke enneke terah. Te obožavine Allah azza wa jalla agar sar so bidike ole. Pa nastavino pejgamberi selam fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Pa ako tu da ole na dikea džanka i oftano dova so tut dikela. Pa diken subhanallah trito temeli tarakava dini. Palo islami, palo imani, tano trito buti te ove svesno kaj o Allahi azza wa jalla tut posmatrini. Kaj o Allahi azza wa jalla tut pratinijem kaj tut dikela. Pa je to bud bitno manuš te vas del peste od ja svesno kaj o Allahi azza wa jalla bišu štar sahatija tut pratinela hej insan. Pa morate pazine soko te o život okerea. Pejgamber alihi salam si kavi pirea malen ko bori opasno. O manuš te na ovel svesno kaj oleo Allah azza wa jalla dikela. Upozorinjem si kare ashaben, a ujedno li amen pirela fjenca, motori amenge ko bori opasno insani, te na ovel te pena, te na lelko obzir so Allah azza wa jalla ole dikela. Pa kao kiro pejgamberi alaihi salam ashabenge, janava manušen ko akaven ko sudnjo dive, a dobor but amelija, delija, šukare, lače, olinka ovel, sar sosijek brego kova vikini pe Tihama. Brego Tihama, tano pravanenek brego ki obala ano crveno more. Rasul sallam kad god bi nešto
Objasnini uvek bi trudini prodavati slikovito lenge te motori. Primjeri radi, kad objasnini da je kameli delo, sami deređajem kobor se vapi, uvek bi pomini, ako kjer insano deo diabuti, koje nagrada kobori obregotaru Uhud. Pa slično situacija, kada Resul alaihi selam pomina koja brego kitihama, koja rakjova, znači brego, ko ostrvo, ko crveno more. So ashabi asine but putuinena, hem put puti otarna kena. Po pejgamber alaihi selam olen janglar ka Allah penjarena kobori baru manglar tu kazini te motovinenge ki veličina tarodla amelja delija kolen caro manuš biavel ko sudnjo dive. Allah kaveno manuša ko sudnjo dive, a dobor but šukar amelja delija olen kaovel ko bori baro akva brego kova vikinipe tihama. Hebeneva pejgamber alaihi selam فَيَجْعَلَهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Pa Allah azza wa jalla od ova amelija delija ko uništimljen ki prašina ko praho olenka pretvorimljen. Pa je rineno ashabija, ja Rasulallah, da men opis tarodla manušate, džara koji tane ola? No, pejgamberi alaihi selam, olaj tane tumare phala, taro tumari koža, hem taro tumaro rat. Amo olaj tane, no, pejgamberi alaihi selam, narodo, kola kedaovena korkori, kedo saminena pe, nikolena dikela, Allahe sere granice hem zabrane na kavena hem pagena. Aklajtan Allah manuša. Morsa selam džanava manušen su kaven ko sudnjo dive, a dobor bud šukar, bučenca, sarakva brego kva puningja, a do Allah azza wa jalla Allah delja ki prašina ka pretvorini. So se bipi. So Allah keda osamine nape, keda misline napire gođa, kaj nikole nadikela, Allah sere granice pagena hem na kavena. Allah i tarak amen, tera ovata udja kategorija manuša. Keda, znači, insani korkori ovela obistrela ko Allahi. Obistrela kaj tano Allahi od ovako asadi kela. Hem, nažalost, esavke manušenda, lenger amelja delija, kola ki dunja kerge, ola uništime kaoren. Po pejgamber alaihi selam halalen, vakeri ashabese ko anav ko Ebu Zer vikinipe, halale se ittaqillah haythu ma kunt. Dar taro Allahi kaj gote ove. Kao nasihatu jednu važin saj muslimaninje, saj muminenje džiko sunjo dio. Dar taro Allahi kaj gote ove. Bilo javno ili tajno. Bilo to je kod društvo, kod džemati ili korkoro, keremaš kako šta zidja. Dartaro Allahi. Dartaro Allahi kaj gote ove. Ko samo god pante arakljove, hem bilo kasa ili bizonikasti. Borđi si antaro Allahi azza wa jalla te dara. Ibn Abbas dela nasihati pa vakeri. Arake Allahe, pa Allahi ka araki hem tuda. Arake Allahem, uvek Allahe kao ven tut anglitute, to jest uvek Allahe soro pomoži ba uzitute kao vel. Nisam manuš pravalen mora te vas veliki peste od ja svest, hem te džanan kao Allahi tano dova ko olenosti pratinela. Mora te džane, a najbud godite de tut ko momenti koga je situ prilika haramite kere, ka Allahi tano dova koja je sile haberi tano dova. Wallahi sadikela sa šulelem taro sajtan obavestimo Allah azza wa jalla. Wallahi džanela su ti roko limpira vela, veze prava muslimanki prilika ket ka pere iskušenje kovel tu, da je bila čipate kere, de tu godi ko Allah azza wa jalla. De tu godi ko nasijati ko to Rasul salam, dela nasijati ashabem pa, dar taro Allahi kaj gotovo. Sar angune generacije. Dar Allah razumenge o lafija e peygambere se dar taro Allahi kaj gote oven ki savi god situacija. Anguno primjer amenge, makeri amenge Abdullah ibn Dinar. Hua siyumle yek dive Ibn Omerea. Ibn Omer, tano čalo, tano Omeri radallahu ta'ala. Pa hua gelum lea hem reslan je ke pastire, je ke čobane, Kovara ki ekstado taro bakre. Pirinjane se Ibn Omer očavaju Omere su brile se akale pastiresa, akale čobane se huma bikina menge ke bakre.
Irino pastiriem penela lese na šti bikna na ne mere. Mea kawa samo anakawa, samo pazinava, hemlen dargaj na piravala. Pa irini o Ibn Omer emdoaker lese ma bikina menge ke bakre a okolese kasere itane akala kase tu butikere tire gazdase vaker ka halale da ekruv ili našadilo. Irini akva pastiri očobani hem kavakeri me kavakera kaitano hemso kolele la ama so kavakera Allah esa zavajele ko uprale ftahvaya dikela hemsa shunela kudo momenti pela Ibn Omer kugelo roiba je kinsani kaitano koja kaje bute manushenge ki tikni dereja ako Allah ki bari pela kugelo roiba palodova dedikako bor o insani tano svesno taro Allahi. Iringjahem gjevo kolesoro gazda, kolesoro manuškova sile vlastištvo prileste, kingjale hemo slobodingjale. Palodova iringjahem akedja kale pastire se penula, ovo tu koja su sam roba Allahe se penula, tiri svest, su sjam svestno, kaj tuto Allahi dikela hem pratinela, oslobodingjal tutki dunja, Lana dinama, inšallah, kako slobodini tu emko ahira tarijag eđehene mesiri. Pa kava pastiri čobani koja sinete penasa robo, lesiri svest, kaj sine svestno solja Allah azzađele pratini, oslobodinjali subhanallah ki dunja kerjale to vel slobodno palo su sine palnosar robo. Prenosini pisto jalka ekterno, vikindja piresluškinja, laja blute kerel. Pa koga osamlingepe, kodjeki odaja koja niko nasine, iranjale se sluškinje penelajale se zarim nalađaja. Irino ono su tulađav, kasta tulađav, kad ti niko amen nadikjela pma, osim sa su dikjela prečerenja, osim očerenja, znači amen niko nadikjela. Irina kja sluškinja ima kerle se, a kajtano okova, sodola čerenja jaratinja stvorinja, hemu prolende i silen vlast. Mislim, dojko Allahi, hajtanov, sojtanov, nadikjelali, garavamen ili star. Tega ne manuš pevo pišmani, hem odustajnjatari piri namera laja blute kerel. Pa no primjer penđardo, kovakti omereso radi Allahu ta'ala dok si ne znači sarov halifa. Neli, penđardo kao bud dromaj krova si neki rat, hem pirela tarogav, ne bili te dikel, o hali taro lesoro narodo sari. Pa na kindoj taro je ker, šunela, keri balafi, daje me čaj. Kola sine kerena sar trgovina bitlena tud. Pa je daj naredine čajakem penela, lepa ni, hem čorano tud, ne bili te bajrol. To velen pobuter litre, te šajter bitlen. Irine čajem penela omidaj. Pa zarem o halifa, Omeri, na zabraningjate me šinao tut panjeja, irine daj vlaomičaj. Kaj Omeri? Dikela men jakan Omeri? Omeri na nejakana maškana men. Omna džanel, omna šunel. Iako tamo si kerem sa šunela, irine čaj, pazinem subhanallah, sve staro Allahi, kaj tu dikela je pratinela, a pna amidaj, a kaj tano Allahi. Samo cevabi kada je Allah azza wa jalla baš kao su tekera. Pa irini Omerin vakeri piresku genje bno beležine na kao kerkaja račola. Pa taj sad ide alo kerem pučela pirečaven koji mangela te ženine upe araklune se čukar hanuma. Pa je taro lese rečave a vinjape me babo mangala te ženinama. Pa djelohem ženinjale odola čaja. Kasnije Allah azza wa jalla taro dva brako dela bud hajlime vladija, mi se prala musliman diktoveo kolendar kova kovele svest ka Allah stalno pratinela. Pogotovo kad sjanki prilika da je džunaj arami te kere, ma dozvolim tuke od ova, nego džan kaj tu je tano Allahi non stop. Allahi tano od ova sa sotuna kova nas ovela, niti osoj baljelela, niti dremka na dreminela. Allahi tano tu je non stop. Emisile haberi tano sa so kere. Kad god ka pereki prilika di so, kokalo di so te mutinete kere, on svesno ka Allah i tano doa so džanela. Nebitno so manušana džanen,
Tu shaj garaveta lo insani, doa na jadu bor interesno. Ama i si sudnjo dive ke da Allah i tu kave. Em soka sav računi ne se kade. Sav opravdanje Allah sa zaođeli kasi kave. Mislim da Allah zaođeli te zora vula min kodini, te položijani, te pratiknoj sami kubar kao akaderi. Allah te barijari amari sveste, ova svestna kaj Allah tamo do vas su stalno pravomene dikela. Allah zaođeli to prostina menge mamaredu di terenge, kasere roditelja i dunja na kle, lenga Allah i šuže tanko dženeti te del.